The Araraco con Salsaluyot Ilocano Entertainment Show. Panbangon no agriin apa nagogon iti kamote mangisaang sa agawayway itinwangen nagaget ni Uncle Bertie natari pato iti dingwen pagulidan ang nasken at tuladen awan kanyan at banog inaldolata asumanog uri maka sinit pa iti podot nakaradkad lata uri adda sa gubanit na agpasternuang iti panakainan nana kasta ni Uncle Bertie sila sumangpet no ti malemen kati kaya't narumang ay pa nagbiyagen nung nalpas ti raraepen apa nagbirok panggadanan ala tiro tadandanin pa nagaapiten ngem apay tanaliday taapagam nalpay iti naamwam ti presyo iti pagay ni Uncle Bertie ni payumisem na pabigit di nakiinumen ngem kuna na sumulitak no nag-scrapping sumaruno pa nagtatalon raep kan si kakit ngay maton doble pa iti presyo ti abonon awang paiken danom regasyon de gasolina iti padonom ni Uncle Bertie nangiselgang taltalon di nansan ang masakan tati makelen iti pamilya tati baro nang agbasbasakit ng asawa nagragsak ti pakasal na balsa dito'y balsa ditangem nalakunan kay may sanga ektarya kasta ni Uncle Bertie sila sumangpet no ti malemen anya nariga di malaruman ayen adda na poko ni Uncle Bertie isupay na pagpagkatasen ala tiro madlawalong makayen adda may sa amalem nakita ni Uncle Bertie nakatugaw agkapkape nakamuleng-leng awanen iti matalon inaamin analakon awang pekat ken kwa nagmang tarifaton Parbangon no agriin na panagugot iti kamotin iti sumangpet si malibukak ni Uncle Bertie dagiti anak na agrama na puko na nagranranada na pandin misita dakkel nagbaliwan dagiti anak na iti kinagagat imalagakat kuana adanin inyero doktor ken abogada ni Uncle Bertie anyang atat ubrana kasta ni Uncle Bertie sila sumangpet no ti malemen pindaen na anak na ang pasyare nalako na ti dagdagana tapi nagpaadal na ngemitan mansyon niti balay na sikangay